Iti napalabas, kinita ni Tiyuna ti kagatgatang ni Jorin asingsing, akapada tinted ti baro ken ni Elisa. Gapoy ti dayta, napunas adagos ti atap na, at isingsing ni Elisa ket naggapo iti anak na. Iti awag ni Elisa ken ni Jorin, naibaga ti balasang impudnunan iti inana ti relasyon da. Kastamot ni Jorin, naibaga namat ng impudnunan kinidadi na ti ayan ayat da. Ket ita papagayam, adtoy tituloy ti nobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Elisa. Jorin, kapoy ti singsing asagot mo kanyak. Dinak ininggaan ni nanang. Aging ga dinak na pagpudno nga adan relasyon ta. Nasayaat mo't nung naibagamon kininanang mo. Tap na awanan ti ilimlimad tapay. Sa bagay. At damot rambong ama-amam kanyak. Anya day ta? Imbagak matan kini daddy. Ti panangaklon mo ti ayat ko. Anya? Kasano no ibagana ni mami? Saan kang agdanag? Saan natang isagmak ni daddy? Sigurado ka di na ibagakin ni mami? Wan. Sa anak pa nga na nakasagana. Numamuanan ni mami ti relasyon ta. Nudumtang man ti aldaw, ama-amuan ni mami ti ayan ayat ta. Kat iso ti agbalin asiit iti relasyon ta. Kat namnamaam nga ilaban konto ti ayan ayat ta. Sabay la ko ma. Tamatakdaram to day taas sa Jorin. Diyak samiran nga ibwis ti biyag ko. Basta sika ti makagapo, Elisa. Nagsamit kita na dang ganday ta kayong pagam. Gaputay ayatan ka, Elisa. Kat ikarik asalak nibak ti ayan ayat ta. Darasan nyo ti agluto, ising, Berta. Naska na may dasaryo amin ang itilamisaan, dagiti taraoon, sakbadong tang kinapatay ka sa nga ili tayo, oh. Wait, madam. Hadi. Di ka unay dagdagan na kiti katulong tayo nga agluto. Tama no saan to kiti anay mas tiluto da. No apura unay da. Kayat ko nga minasakbaya dumtang ni siya kat nakasagana amin ang dagiti taraoon. Anya ka ti oras ngayon magani siya ayan nga umay. Saan ko anadamag kan ko ana, nagsarita kami. Pinasayaat kit awagam, hali. Amuem no anyan to nga oras ti umay na. O sige, bayam tawag ka karot. Na yan. Adama na numawag iti cellphone ko. Ano pa yung apura at nga grubat? Isumit. Di mat kayam Auntie Chona. Hello, Auntie? Agya ba na tanawagan ka matlaan, iha? Apay, Auntie. Aday ba kayo? Damagaglaag, nanyan to nga oras no may ka dito balay. Oh, agrobrobuat ako, Auntie. Oh, kasta. Wen, madamdama, ada akong dita balayo. Oh, sige nga roda niha. Tulungak man dagiti katulong nga agluto. Bye. Bye, Auntie. Madlaw ko ti pan nakataranta ni Auntie Chona. Ha?
Ganda pa'y gaya man nakaluto. Sana ba ni? Isapsapak latan timapan. O, nanang. Agpupungtot kay sa matadimdang. Sa dino ay tinagapon nyo. Saan mo na sa ludsudan? Siyap ka di pa'y lang ti makagapo. Tada ka di pa'y sa bali. Kunak tupay kat. Inton umay ni Jorin, kasaritak to itinalapat. Apay nanang, anya ti bagayo kan ko na. Ibagak ti peligro nga agururay kan ka. Gapo iti ayan ayat yo. Kuna ni Jorin, si dadaan amang salaknib kan mangilaban kanyak, nanang. Takabailan na nga taasarangat ang tipong tot ti inana. Ano kas pangarigan? Kabailan na. Kan patsyak. Kabailan nak aprotektaran ni Jorin. Iti uray asino. Ay, Elisa. Pang-asiyo. Saan yung kumamata kontraan ti ayan ayat mi? Kaya't kalaang nga iliklik iti mabalin apagsagabaam iti masangwanan. Iti kastangar aram ito nyo. Da kayo mismo nga inak ti mang paspasakit kanya. Nanang. Ising Berta darasan nyo ti agidasar. Umayon ni Shasha. Tiyona, inapura man nagluto na ising ken Berta. Sa kalpasan na, apura manin idang agidasal. Apay aya asuman na ka, Victor. Baybayan na kadilaang. Umayon ni Shasha. Relax. Di ka kumaunay mataranta. Kaya't ko nga min, ma-appreciate ni Shasha na ito padang sa nga ili tayo kankwana. Di mo mawatan. Amom. Sigurado asaan nanto ang malipatan dati apan ang sangaili tayo kan kuana. Talagamot. Gaputa, dito kit ko na marigalo ti anak tagan kuana. Wan, sigurado maragsakan lakit ni. Apa man na maawat na day regalo ni Jorin kankwana. Hello, Elisa. Nakawag ka man. Gapot na nagbalin mo ta na problema ni nanang angkal. Anya, mas dahawa ka na kayo. Problema ni nanang mo, problema na kamat. Ano ba yan? Saan gamin ang maawatan ni nanang iti panangaklon ko kini Jorin angkal. Oho. Dayta ka, ti pagdaksan na king kuana ako na. Tiyan niya angkal. Wano? Amuyo ka titi na ibagana kanya kiti na minsan. Nga damat nang hikalang kan kwa na iti alalaki. San ang mabalin asak ti pakamon na? Ano piyo na idi ni Victor? Naiso ti nang hikalang kin kwa na. Hello, angkal. Dengdengan na ka di pailaan? Wan. Dengdengan ka, Elisa. Apay nga ro dati yung sumbatan ti salutsud ko. Awan na mo, kiti pakasalitaan ti ayat ni nanang mo. Manila mo tinabayag, anagyanan na. Sayang. Kung naglakit din no amuyo na asino tinangikalang kan kuana. Lading ita, Kilisa. Awan amok iti dayta.
Undawi ka nun ni Shasha, iho. Iso nga, mapan ka nagsukat. Saan ako nagsukat, mami? Kastoy kulatan. Anya, ay isa na mabalin, iho. Sukat tam, dita para balay mo. Ada akmot dito'y balay, mami. Ah, Iso asaanan anas ka na sukat akpay. iho, kaya't ko ang masurpresa mo't ni Shasha. Sigurado na kapimpintas ka ubay dito eh. Alan, agtignay kan. Inkamot ag sukat, tapno, maibagay kanto inton retratuan kayo. Anya? Litratunda kami kini Shasha. Ah, Sa kalpasan na, ipos yun tumanan iti Facebook. natural! Tapno makitan tumad ni Elisa. Saan? Diyak kayat, mami. Anya, apa adi mo kayat? No litratunda kami to kini Shasha. Kat diyak kayat nga ipos yun iti Facebook, mami. Taapay, adi mo kayat? Basta, diyak kayat. Di mo kayat ang makita ni Elisa, ha? Ha? Apay manan abig lang nga inraman yun ni Elisa at isaritaan tayo, mami. Gaputa amok, no kasanot ti kinasingedyo ka ni Elisa. Apay, maamak ka, amarakrak ti ibagbagam, apanaggayam yo, o no panagpagayam yo, oh? Mami, Balbalagan ka, Jorin. Di mo lapadpadasanan nga arman ni Elisa no di mo kayat. Adata ti agkontra. anya. Ni siya ti kayat ko apagdatunam. Saan kat adayjay nga Elisa. Awanan sa bali. Makapasurun mo't ni mami, daddy. Taapay, iho. Pasukatan na pa iti para balay ko akawus ko. Tapno presentable ak kano kini Shasha. Anya? Kung saan na aday ti pakasurunakin ko na, daddy. Anya pa, iho? Binalaagan na. Saan ko ka naapadpadasan nga arman ni Elisa. Ta sigurado, ada kami kano ti agkalaban no ayatak. Unay lakit ni mami mon. Di man kit nadigdiganain no maamuan na anubya mo ni Elisa. Uwin nga rod, dad. Jorin, tilugan ni Shasha. Isod na dyan imteng. Jorin, iho, anda ni Shasha. Umay mo sabdan. Anya? Sabtak ni Shasha? Uwan, iho. Tak namarik na namat. Anabara ti panang sangiilim ka ni Kuana. Da kayo latan ti mapanmang sabat king ko na, mami. Anya, May mayat nga minusikalat tanti mapanmang sabat kan kuha na. ay salbag kayo. Sandak ngay babay na kayo nga gaba. Abakan numahay bladak manan. Iho, agpungtot man ni mami. Sige, agtungpal kalatan kan kuha na. Ala na! Agting na ikanjurin! Uwan, mami. Elisa, asino jay kasarsaritam itay iti cellphone? Ni Uncle Dominic. Impulong mo kadikan kwa na ti disgusto ka ni Jorin? Kwa, adalang sinaludsod ko kan kwa na, nanang. Anya, Sinaludsod ko. No amo na ti lalaki anang ikalang kada kayo idi. anya? Sinaludsod mo tay tabanag kan kwa na? Gaputa di yumat kayat nga ibaga kanyak. No asino ti lalaki anang pasakit kada kayo idi. Imbaga na ka din o asino? Saan, nanang? Tako na may mayat no da kayo matlang ti pakamuak. Ladingitak. Ngamjak kayat nga ibaga. Amo ka di ti lalaki anang ikalang kada kayo idi, nanang.
Kunakmat nga isardeng mo apalutputan no asino tinangikalang kanyak. Tapay atiyo kayat nga ibaga. Gaputan alpasan na naitabon ti kalman. Kadyak kayatan alagipan. Nanang, Jak kayatan alagipan tinalidam anapalabas ko kan ayat. Iho, sakbay asumangon tayo. Ited mo anti sorpresa am kan ni Shasha. ha? Agpaiso, Jurin? Ada sorpresam kanya? Pauna yan ni Mami. Oh, Ayun nakaipasubo. apay Jurin. Agsaukan Kwa. Uwan, adda siya. Ano ti sorpresam kanya, Jurin? Alan iho, ited mo, inakman kita nagiti katulong. No naidasar da amin ang dagiti taraon. Kwa. Ituloy ko nga tanga itad kinakuha na. Ito'y nakabul sa kanya kasing-sing. Jurin? Maikon ko lang kamatan. Kwa. Gaputa simple lang ti itad ko kin ka regalo. Saan akas iti in regalom kanyak? Oray simple. Ken, saan ang nabalor ti sagot mo kanya? Salimot matagtuan na yung bag, Jurin. Anya? Kaputa, anyaman nga itid mo kanya karigalo. Agbalin anapatig kanya. Una yan. Pasubo talaga ni Mami. Oo, anya nga minti sagot mo kanya. Mabit lang. Terawar ko. Adoy. Awatom ti simple asagot ko kin ka, Shasha. Kahita? Anya ti linahon da ito'y akahita? Lukatam. Tap na maamuam. Wow! Nagpintase na singsing. Ken, adda talo, abatuna. Oh, iha. Among ka din, anya ti kayat asawan, day tatalo abatot isingsing, ngayon sagot kan kati anak ko. Mami. Awan ti kayat asawan day tatalo abato ti singsing intad ko kini Shasha. Oh, come on, iho. Di ka kadi agbabain kiti Shasha. Mami. Ay, Anya di kaya tasawan da ito'y talo abato ti singsing sagot mo kanyak, Jorin. oh, alad, iho. Ibagamon. Kunakmet nga awan ti kayat asawan day ta. Dita kayo manlangan. Iho. Oh, iha. Gimuran Pasensya sa ka. matan. Imadayon ni Jorin. Pasensyakan, iha. Gimuran sa anti. Saan, iha? No, di kat mabain laang amang ibagay ti agpaiso. Di na maibaga, no niya ti kayat asawan day tatalo, abato ti singsing, ngayon sagot na ka. Anya nga minti kaya't nasawan da ito'y anti. May salaan, iha. Anya, anti? Oh, di mo ko na, di mo maawatan ti kayat asawan day ta. Ibalikas ko pa'y. I love you, kunada. Anya? Daddy. Yaksan kaya ti magisango kada kayo amangan kada Shasha. Taapay, iho. Anya ka diti kinaguram. Pilitan na nga ipasubo ni Mami kini Shasha.
Anya. Anya di kahit mo sawin. Kinagpaiso na, Daddy. Kat adayo ko maasagutak iti singsing ni Shasha. Anyong iho. Apay nga ron nga daginatang mo asingsing. Di met parakin kwa na reja aya. Saan, Daddy? Asino ko mga ron tipang tinami ti dayjay? Wano, ni ka di Elisa? Adda niintad ko kinkwana, Daddy. Anya? Pangaasi ko, ma. Tadayo ibagbagaki ni Mami. Sige, iho. Tisingsing nga intad ko kini Shasha. Kat paris tisingsing nga intad ko kini Elisa. Anya? Napilitan akagim matang ti kapada tisingsing. Tako na ni Elisa. Anak laat ni Mami idinakita na tisingsing asuot na. Apay nga ta anak lahat ni Mami, iho? At apag nga idinagukag ni Mami. Kat nakita na di singsing nga intad ko kini Elisa. Anya? Kat tapnosan kami ang mabuking kini Elisa. Isa kapilitan agim matangak iti kapada na asingsing. Iso ti intad ko kini Shasha. Anya? Kastagayam ti istorya jay singsing nga intid mo kini Shasha. Uwan, Daddy. Yung pagparparangan mo ni Mami, akas laad damot tan rimusing apanagayat ko kini Shasha. Gapo iti dayjay asingsing. Victor, Joril, umay kayo na. Magat na yun. Iho. Agayaya ba ni Mamim? At dadar kini Shasha iti lamisaan. Umay ka. Mangantayon, iho. Dakailatan ti makisango iti sa nga ili, Daddy. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.